Muraho neza abakunzi ba Ruco TV, mbwire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize inosi ya rurema. Abari muri Afurika turabaramukije mwese, cyane cyane abari mu burasirazuba bwa Kongo hariya misozi miremire y'Umurenge turabaramukije cyane, tunabaha pole ku bibazo mumaze iminsi muhura nabyo by'intambara. Mwihangane kandi mukomere, igihe ni gitoya bikarangira mukaba mu mahoro ndetse n'umudendezo. Turamukije kandi abaturage basenyewe hariya mu mujyi wa Uvira bari haya za Kamanyola, namwe rwose mukomere kandi mwihangane, ibibazo bigiye kurangira musubire iwanyu. Bibogobogo mwese turabaramukije, Nord Kivu turabaramukije mwese, n'abari Bukavu mugire igitondo ciza. Hanyuma turamukije abantu bose bari muri Europe, bari Amerika, Aziya ndetse na Oceania, mwese mutwumva mwumva ururimi dukoresha, mwese mugire amahoro y'Imana ndetse mugire igitondo ciza, abandi umugoroba mwiza bitewe n'umugabane ubarizwamo. Hanyuma tunabaha kaze mu makuru yacu y'uyu munsi yo ku itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026, aho tugiye kubagezaho amakuru agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turavuga ko Minembwe hameze, hanyuma turamanuka mu mujyi wa Uvira, turakubita Warekare ndetse na Rucuru, tubabwire uko byifashe kugeza aya masaha. Aya makuru n'ayandi tugiye kuyarambura, ntimucikwe rwose kugira ngo amakuru yacu aze kubageraho uko yakabaye. Tunagusaba wewe utwumvishije bwa mbere, udutegereye bwa mbere, kwihutira gukora subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi ukoresha. Hanyuma mwebwe mwamaze kubikora turabashimiye rwose, muri abantu b'ingenzi. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro Ruco TV ibagezaho igitondo ndetse n'umugoroba ndetse n'andi masaha bitewe n'amakuru aje tuhita tuyabagezaho ako kanya, kuko twavuze ko tutazabatenguha, tuzabagezaho amakuru uko mubikeneye. Rero muri studio muri kumwe na Runezerwa Eric, nk'ibisanzwe niwe mugiye kubana mu mwanya w'amakuru. Ntimucikwe kandi rwose kugira ngo amakuru yacu aze kubageraho neza. Reka amakuru yacu tuyahereye hariya mu misozi miremire y'Umurenge, hariya mu Minembwe no mu nkengero zayo. Hariya umwanzi akomeje kugaba ibitero byo kugira ngo abashe kwica abaturage bahariya mu Minembwe, kandi akagaba ibitero by'uburyo bwose. Muri iki gitondo ntituramenya uko bavyutse, kuko murabizi ko network cyangwa rezo ya hariya igoye n'ikibazo. Ntituramenya uko bavyutse muri iki gitondo, ariko aya ni mugoroba turayafite. Umwanzi aracyari hariya, umwanzi aracyahari ku bwinshi, taho araja. Umwanzi aracyari hariya kandi mu buryo bwose, ari ku bitero byo hasi, ari ku ndege, ari ku gukata connection, ari gufunga amayira. Ibyo byose umwanzi ko arabikoresha kugira ngo amare ubwoko bw'abanyamurenge. Rero ku munsi w'ejo habaye ibitero ariya za Gahwera ndetse no ku Kivumu, na hariya kuri point zero ho habaye itegeko. Ibitero bya Gahwera ndetse na Kivumu bikurikira ibindi bari bagabye ejo bundi hariya kuri Muriza, hariya ku Gipimo, ku Irumba ndetse no mu rya Rwinkandura. Ibyo byose ko baragenda batagetinga ahantu hose kugira ngo imbaraga ziri kuri point zero zise nizigabanutse, babone uko binjira hariya. Murabona hariya ni hafi ya Minembwe, kandi hariya ni muri point strategique cyane ya Minembwe, hariya cyane cyane kuri zero, uriya musozi wa Baruta. Ariko ibyo byose nubwo babikoze, nubwo barasisha indege gutyo, nubwo bafunze connection, nubwo barasa hasi gutyo, ariko uruhande rwa Twirwaneho ndetse na M23 barahagaze, baradadiye n'urutare, ntaho bonyura, ntaho bosesera, harasotse rwose. Niyo mpamvu barwanye iki cyumweru cyose bakabura aho bamenera, bakabura n'akantu gato bigarurira. Nta kantu na kamwe bigaruriye hariya, kuko bahuriye n'uruva gusenya, ahubwo baje kwica. Ariko nabo barashize, barapfuye ku bwinshi, bahuye n'intambara y'umwotsi, bahuye n'ibibazo hariya, nubwo aribo babyishiriye, byarababonye, barabibonye rwose. Rero mu Minembwe tureke kugira ubwoba, hariho abagabo, kandi abagabo batazasiga ubwoko, batazasiga igihugu. Ni abagabo rwose bahagaze neza ku rugamba, kandi ko bararwana neza. Rero mu Minembwe nuko byifashe, umwanzi arahari, taharaja,
ariko n'abagabo bamurinda barahari rwose. Iryo ni humure tugomba kugendana, tugomba gucika intege bitewe n'amakuru tugenda twumva hirya no hino ku mbuga, babesha ngo Minembwe yafashwe, ngo Rugezi yafashwe, ngo Rwitsankoko yafashwe, ngo na Mikenke. Ntabwo byafashwe, izo ni propaganda z'akagara, kuko nako karahari. Kandi na Gumino twibutse ko nayo yaje muri izo ntambara yajemo, bivuga ko ndetse hari n'abahungu 4 bafashwe amatekwa ejo bundi, baje bavuye iriya mu mashamba baba birwa bagenda bububa, baraza baje gutabara, barayoba bashike barafatwa. Abahungu 4 b'abanyamurenge bafashwe matekwa, bari mu maboko ya Twirwaneho hariya kuri point zero. Nuko bimeze n'ubu nyine, umwanzi ko arakoresha bene wacu babandi bamwe bari mu mutima wa Satani, barya Satani yagendereye bakakingura, barya bemereye Satani ko abakoresha, n'ubu ko arabakoresha, ariko umunsi wabo urahari. Kera abo ngabo bafashwe ari bazima 4, n'abandi urumva Gumino ni bafashwe 4, bandi basigaye rwose, basigaranye abantu bake cyane, kuko mubari bagira ni mukeya, nta bantu bagira bo kurwana. Rero nuko bimeze rwose, abantu bahumurike kandi abantu bakomere, gusa dukomeze dusengere igihugu ndetse n'abantu n'akarere. Ikindi kandi dukomeze dutabare, tugende dutabare, kuko umubare uri hariya hakenewe umubare w'abantu, kuko umubare numara kuboneka nta kindi kizaba gisigaye, intambara izabirangiye. Abasore, inkumi, abantu twese dutabare mu buryo dushoboye rwose, tugende dutabare igihugu, kuko kwirwa tuvuga byose amagambo twirwa twamiriza ayose ntafite agaciro, tahabwa n'imbaraga ndetse n'umwanya. Igihabwa umwanya n'ijambo ni igihagararo cawe hariya ku rugamba. Rero abantu dukomeze dutekereze mu gutabara, dukomeze dutagereze uko dutabara, kuko amagambo twavuze menshi ariko ntaco yahinduye, twavugije induru kenshi ariko ntaco byahinduye. Igifite ico kimaze no guhaguruka tukagenda tugatabara igihugu, tugatabara bene wacu twatereranye, tugatabara bakuru bacu twataye ku rugamba, tugatabara barumuna bacu twatereranye ku rugamba, kuko hariya hakeneye imbaraga z'abantu benshi, hakeneye umubare w'abantu benshi, kugira ngo ikibazo kiri hariya kirangire, kandi kizarangizwa yuko twese twagezeyo, twagiye kurwana turi kuri tere. Naho ibintu byo kuvugira mu mahanga iyo twahungiye, ibyo ngibyo rwose tibigifite agaciro. Gifite agaciro no gutaha tukaja kurwanirira igihugu. Rero reka makuru yacu tuyakomereze hariya mu bice by'Indondo. Indondo iratekanye, imeze neza kugeza aya masaha rwose. Umwanzi wari wavamiye Indondo baramukubise rwose, kandi arababara. Niyo mpamvu mwumushiya yagiye ntiyongera kugaruka, kuko yarababaye cyane, kandi yaraturutse n'impande zibiri. Umwe yaraturutse yara ku Kirungwa, undi aturuka za Masango, ariko abo bose ari amarembo baracecekesheje, ameze neza. Ingabo ziri hariya zarabakubise, zabashakiye umuti wo guceceka, n'ubu nyine baracecetse, bamerewe neza rwose. Indondo imeze neza, iratuje. Indondo ya Uvira ndetse n'Indondo ya Rurambo imeze neza rwose. N'inzira ni nyabagendwa, ushaka kugenda yagenda agashika, ushaka gutabara yatabara. Inzira ni nyabagendwa kuva i Bukavu ukarenga mu Rugezi, nta muntu wo gushaganya, nta no gukoma. Ijoro riragufata ukarara aho ugeze, ubwire buragufata uririhamba aho ugeze hose, nta kintu urimo kwikanga rwose. Rero inzira imeze neza, Indondo yose iratekanye. Zabibogobogo abira cyameze kwa kundi, hari ingabo z'abarundi nyinshi cyane, dore ko zari zagiye kugenga muri Bibogobogo cyagihe. AFC cyangwa ingabo za AFC zari ko zituga amarembo ya Bibogobogo zigera za Nagiheri. Burya bari bagenze Bibogobogo yose, kugeza n'aya masaha iragenze. Abaturage bariyo nta muntu barashaganya, ariko n'ubu nyine bafite ubwoba, kandi bo bagomba kugira ubwoba kabiri. Bibogobogo muzi ibyayibayemo, nonantsisi bafashe abantu bose barabica bose uko bangana, abasigaye bagenda iminyago, n'ubu baracyabaza za Tanzania, barabuze, barapoteye, niyo baba. Rero mu Bibogobogo mwumva ko tugomba kuhasengera cyane, kuko bari muri eta itari nziza, bari muri situation itari nziza, ntago bamerewe neza kugeza aya masaha, kuko umwanzi abarimo, umwanzi arabagose, umwanzi ari kumwe nabo,
umunsi ku wundi, ijoro n'amanywa, umwanzi ntabahaye umwanya wo guhumeka. Hariya mu bibogobogo nuko byifashe. Za Baraka naho ni ka kajagari ka Wazalendo kataza gashira. Niyo bariga bose bamaze kumva imirindi y'intare ndetse n'amadubu hariya hafi yabo, bahita batangira kuzingura bahunga. Barahunga rwose, batangiye guhunga. Bamwe bari za Baraka, abandi bari za Makobora. Uriya mushasha wose niho barimo gukomeza kudurumbanya, batinye imirindi y'amadubu n'intare za Sarambwe ziri hariya mu mushasha wa Plaine de la Ruzizi. Rero za Baraka baracyafite uwo mutekano mukeya wa Wazalendo, ariko nabo nta ntambara bafite. Hanyuma tusimbukire mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira haravugwa kugarukuzamo ingabo za MONUSCO. Ingabo za MONUSCO murabizi ko umujyi wa Uvira wavuyemo ingabo za AFC yavuyemo, ivuze ko igisizemo ingabo za MONUSCO cyangwa isize Uvira mu maboko y'umuryango wa Loni. Ariko siko byagenze, baragiye bariryamira, baterera agati mu ryinyo, baraceceka, ibintu by'abantu birangirika, abantu barahunga, amazu barayasenya, abantu barapfa, abandi barakomereka, ibitaro biruzuye, bicwa na Wazalendo ndetse na FARDC n'abandi bambari bazo. MONUSCO iryamye icecetse, dore ko AFC yari yaranze kuvamo rwose, yari yaranze gukuramo ingabo, ivuga ko ifite impungenge za mutekano w'abaturage ba mujyi wa Uvira, cyane cyane abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi, abanyamurenge batuye hariya muri Uvira, bakabona ko nibahava bazasigara bagirirwa nabi. Kandi nako byagenze, bakomeje kubahata, barabahata baruhe bavamo. Bamaze kuvamo, mwabonye ibyakurikiyemo. MONUSCO icecetse, nta kintu Loni yigeze ivuga habe na kimwe, nta jambo ryigeze rica mu zuru ngo bavuge ngo byagenze gutya ngo nuko, nta n'ikintu bigeze biyama. Baracecetse, abantu barahunga, abantu barasenyerwa, abantu barapfa, abantu bagirwa gute, baratotezwa bimwe bishoboka. Barangije hashize ukwezi kose barikuye ngo baje mu mujyi wa Uvira. Rero aya ni amakosa MONUSCO cyangwa Loni ikomeje kugenda ikora, amakosa mabi cyane yo kurebera, yo gukubitira mu gihe abantu barimo kwicwa. Ndetse hari n'igihe binjira mu ntambara bakarwana. Bigaragara ko Loni iba yariye ruswa ya leta ya Kinshasa. Iyo ni ukuvuga ngo hariya muri Nord Kivu bararwanye, bagiye mu mirwano, barwana n'ingabo za AFC M23, bararwana. Hari abafashwe amateka, hari abaje interahamwe, bahishe zande. Abo ni abantu babi cyane batakagombye no kwizerwa. Ni ukuvuga ko mu masezerano ya Doha basezeranye ko MONUSCO igomba kugaruka mu mujyi wa Uvira ikawurinda, ikavuga ko ngo amakoroshare yose agomba kuvamo, ngo FARDC ikavamo, ngo Wazalendo bakavamo. Ariko ni bya bindi byo kubesha, ni bya bindi byo kubesha, ntabwo benda kubakuramo. Ni ukuvuga ko umujyi wa Uvira ugiye mu mutekano muke kuruta nuko wari umeze ubu nyine. Ni ukuvuga ngo ubu nyine abaturage b'abanyamurenge barara mu mujyi wa Uvira barasa n'abantu baboshwe, baraboshwe, bararinzwe, bya bindi bitarindwa ngo ko barabindira umutekano, ngo ko barabarinda ngo badatoroka. Ni ukuvuga ko umuntu araje guhaha ku iduka bakamuhekeza n'imbundi inyuma yawe, bakakujana ugahaha ugasubirayo. Waje kuvoma kuri robini bakaguherekeza, ukavoma ukagaruka. Ahantu hose ugiye bagomba kukugenda inyuma kugira ngo badatoroka, bitewe n'umutekano muke bafite hariya mu mujyi wa Uvira. None bagiye kubazanira MONUSCO yagiye irebera aho abatutsi bapfa. Hari abantu bagiye baribwa hari mujyi wa Goma ihari, abantu baratewe za Mikenke barapfuye bari kumwe na MONUSCO baturanye, abantu baratewe mu Minembwe, MONUSCO iri mu Minembwe nta kintu yigeze ivuga. MONUSCO yagiye igambanira abatwirwaneho, bagiye bacika bose, bakava iyo bavuye bakaza bagahitira muri MONUSCO ikabapakira indege ikabatwara mu rwego kugira ngo imare twirwaneho mu Minembwe. MONUSCO yagiye iba umugambanyi ibihe byose. Rero kugeza n'aya masaha nta kintu yenda ije gukora, nta kintu yenda gukemura, nta mutekano igiye kugarura, nta kintu na kimwe igiye gukora hariya i Uvira uretse kuzana umutekano mukeya mu mujyi wa Uvira. Kandi ni nabo bawuzanye kuko nibo bavanye
ingabo za AFC mu mujyi wa Uvira barangije batinda no kuza kubatabara, baranyagwa, barasenyerwa, baragira gute, ubwo se baraza kubagarura babahiki, babamarira iki ko kera basenyewe ibintu byabo byarangiye. Rero kugaruka kwa MONUSCO hariya mu mujyi wa Uvira tugufite impungenge rwose, ntitugushira amakenga kuko ikibazanye kirahari, kuko baje gutanga sapoti kuri FARDC ku ngabo za Gisegeti ndetse n'abambari bayo kugira ngo babone uko bakomeza kurasa ingabo za AFC. Nta kindi bazanye ni ramforo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Nubwo hariya ubuyobozi bari Buvira nka guverineri ndetse n'umwungirije ndetse na societe civile barimo kuvuga ngo bafite impungenge za MONUSCO ngo ntibashaka ko ni bya bindi byo kwigira byo kwiriza gusa, ariko bazi game, bazi tekinike bakoze, ibintu byose barabizi, bazi uko bizagenda. Rero twebwe rwose kuza kwa MONUSCO hariya turakwamaganye, kuko MONUSCO ntiyatubaniye neza, nta kintu na kimwe yigeze ikorera abatutsi cyangwa abanyamurenge cyiza, kuko bagiye batukorera ibintu bibi gusa byo kutugirira nabi ndetse no kuduhima no kutunaniza mu bintu mu nzira zose. Nuko byifashe, icyari cyiza, icyari kuba cyiza kuri twebwe nuko ingabo za AFC zasubira mu mujyi wa Uvira zikawusubiramo zigakoramo amasuku, kuko uriya mujyi ni umujyi ufunze byinshi. Kugeza aya masaha mu Minembwe barashonje kubera mujyi wa Uvira ufunze. Kugeza aya masaha mu Minembwe bafite ibitero by'umusubirizo bitarangira kubera umujyi wa Uvira wasubiyemo n'ingabo za Gisegeti. Kugeza aya masaha mu Minembwe nta mutekano bafite. Kugeza aya masaha abaturage ba Uvira barahunze kubera AFC yavuye mu mujyi wa Uvira. Abaturage b'abanyamurenge bahunze kubera ko AFC yavuyemo hariya. Rero kugira ngo ibintu bigende neza, kugira ngo ibintu bitekane, kugira ngo abantu bose habe equilibre, balancing, nuko AFC yagaruka mu mujyi wa Uvira, kuko yo ntirondora, nta n'umuturage heza, nta n'umuturage ihutaza, abantu bose bararesha, abantu bose barangana kuri mu gihe AFC yayoboye. Rero nuko bimeze mu mujyi wa Uvira, nuko bimeze inyuma yaho bavuye i Doha gusinya amasezerano. Basinya amasezerano yuko ngo AFC ingabo za MONUSCO zigomba kugaruka mu mujyi wa Uvira ngo zigasekiriza umujyi wa Uvira, nyuma bagategereza ngo ngiye bazasubirayo ngo kongera kusubukura, ngo bakareba ku zindi protokolo zitandatu zisigaye batumvikanyeho bakazemeranyaho, ariko ibyo byose nukubesha ni ibinyoma. Rero nyuma yaho bavuye i Doha, Gisegeti yahise atangira kugaba ibitero. Niyo gahunda yiwe, uwo niwo muvuno wiwe. Buri gihe iyo bavuye Doha ibitero birakomeza. N'ubundi bagiye bihari, baraganira bihari, baragaruka bihari, ariko yahise asubukura ibindi bitero bishasha muri Warikare. Hari Warikare muri groupement ya Kisimba bararwanye mu duce dutatu, ako bita Shamambo, ako bita Kalonge, ako bita Kasongo. Bahabaye ibitero bikomeye. Leta ya Kinshasa yahise igaba ibitero bikomeye cyane ku ngabo za AFC, irabarasa, ariko kubw'umugisha muke wabo babashe kubirukana ubwo buce bwose. Ingabo za AFC zarabwigaruriye ziburimo kugeza aya masaha, ndetse no muri Rucuru barahashitse barongera kandi bararasa, ako two duce twose natwo bateye natwo baratubambuye kugeza aya masaha. Murumva ko Gisegeti ibintu akora n'ukujijisha, ntafite kuganira, ntiyifuza amahoro muri Kongo, ntiyifuriza abakongomani amahoro, ahubwo we icyo akeneye yashize imbere cyane n'intambara. Kandi intambara ntanayishoboye nayo, kuko iyo arwanye bakamunanira nibwo agenda yuba akururinda hasi, ukumva ngo yageze za Ngora, ngo yageze hehe, agenda ahebe bayamiriza ko bagomba kumutabara ngo baganire. Ibyo byose ni ibintu byo kugira ngo akomeze atinze abatabazi boye kugira ibice bafata, kugira ngo baribere abaturage. Abaturage baragowe, abaturage bararushe, abaturage bamaze iminsi mu ntambara. Abaturage nubwo tuvuga ngo abanyamurenge ngo baratewe ngo bagize gute, ariko n'urundi ruhande nabo bamerewe nabi, kandi AFC yo ndirobanura abaturage.
ntirobanura leta ya Kinshasa irasa abatutsi, ariko AFC yo ntibaro ifashe aho ifashe bose irabegeranya ikababwira amagambo y'ihumure. Rero iyo ireba impande zose, ireba rwa ruhande kuko abarahunze, hari abari mu mashamba, hari abapfuye nabi, hari ababishwe n'inzara, abana bamaze iminsi batiga, abo bose AFC ikeneye ko ifata aho hantu abana bakaje ku mashuri, abantu bakavurwa, abantu bakongera bagasubira mu byabo, bakava mu mashamba, bakabaho neza, bagatekana, bagatekereza ku iterambere ryabo, kuko muri Kongo nta muntu utekereza ku iterambere. Nta muntu utekereza ku iterambere, ahubwo batekereza gusa ngo ese buracya gute ejo tuzajya n'ibyo babamo, n'intambara z'urudaca kubera ubuyobozi bwa gito, kubera ubuyobozi bubi, kubera leta mbi zagiye zibayobora zidakunze abaturage. Akaba aricyo AFC yahagurutse, nicyo yafatiye intwaro kugira ngo ibintu byose bije mu buryo abaturage bitekerezeho, bagira umwanya wo kwitekerezaho, bagira umwanya wo gutekereza ku iterambere ryabo ndetse n'ingo zabo n'imiryango yabo. Murumva ko abaturage bo ku mpande zose batamerewe neza rwose na buke. Rero nuko byifashe. Reka dusoreze amakuru yacu hariya mu mujyi wa Goma ku itangazo ry'umuyobozi wa AFC wungirije Bertrand Bisimwa yavuze ko leta ya Kinshasa ikomeje kugaba ibitero by'indege ku baturage, ndetse cyane cyane mu bice byabaye libere nka za Minembwe, za Masisi, za Hehe. Ibyo bitero turabyamaganye rwose, ntago ibice byabaye libere bikomeje kubamo intambara z'urudaca, cyane cyane ibitero by'indege, arasa atareba ngo yarashe hehe yarashe nde, arasa mu baturage, arasa hehe mu mirima, mu nka, akaba yarangije ibintu byinshi cyane ndetse n'ibikorwa remezo nk'amashuri n'amakanisa n'ibindi. Ibyo bitero turabyamaganye. Mu gihe Gisegeti akomeje kutumva agakomeza akarasa ibyo bitero, twebwe tuzabisanga aho biri. Ibyo bitero tugomba kuja kubirangiriza aho biri, baze yabyo tukayirangiza. Murumva ko yigambye bya bitero, zatwikwa ry'indege, za madrone yahiye za Kisangani, yahiye za Kindu, yahiye za Kalemi, yabyigambye. Yavuze ati twebwe dufite ubushobozi bwo gusanga amadrone ahaparitse, tukayahisomo, tukayatwika. Kuko ntago umuntu w'umugabo yakomeza kurasa amadrone mu baturage ya kamikaze ashaka kwica abaturage, abarimbura abaturage b'inzirakarengane badafite icyaha. Twebwe rero dufite ubushobozi bwo gusanga izo drone aho ziri, mbese kuri base yazo, tukazihisomo, tukazikosora. Rero nibo bazikosoye kandi bakoze ikosora ryiza, bagize neza rwose, bakoze akazi k'isuku katarimo n'ubucafu habe na buke, akazi keza rwose katarimo n'uturoha na dukeya. Kuba bagiye bagasanga ziriya drone aho ziparitse, bakazihisomo, bakazikosora, bagize neza rwose. Bakomeze wona umushinga mwiza n'umugambi mwiza, ndetse bagoma no kugera Kinshasa, bakagera n'ahandi, ndetse ni Burundi, Igitega bazahagere. Ziriya zose ziparitse hariya bazitwike, kuko nibatazitwika zizomara ababyeyi, zizomara abana, zizamena amaraso y'inzirakarengane nkuko n'ubundi zirimo kuyamena. Rero nuko byifashe. Bertrand Bisimwa yavuze ko mu gihe Gisegeti adahagaritse ibitero by'indege, twebwe tuzazisanga aho ziri, tuziha umuti, tuziha isomo. Rero isomo baritanze, nuko byifashe. Rero nuko byifashe aho ngaho hose ku mirongo y'urugamba. Ikindi nuko impunzi hariya i Burundi, nazo impunzi zavuye Uvira ndetse n'umushasha wa Plaine de la Ruzizi, zikomeje kwivovotera ubuzima zibayemo, ndetse hari n'uburyo zatangiye kugenda zicikamo zike bagenda bacika, bagatanga amafaranga agera kuri miliyoni y'amarundi, mbonera kure zikabambutsa zikabageza hariya za Uvira ndetse na Plaine de la Ruzizi hariya za Ruvunge. Ariko izo mbonera kure nazo bahise bazifunga, nayo tumaze gufata imbonera kure 38 zifunzwe ngo ko zirafasha impunzi gutaha. Rero leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi, murumva ko bakomeje kwanga ko impunzi zitaha, kandi zibayeho nabi rwose, zibayeho no mu buzima buruhanyije kandi bugoye. Barashaka ngo kugira ngo berekane umutekano mukeya uri hariya muri Plaine de la Ruzizi ndetse na Uvira, bakanga ko impunzi zitaha. Leta y'u Burundi yo ikeneye ko ziguma hariya kugira ngo bakomeze babarireho, kuko murabizi ko igihugu gikenye kiri umurongo w'ubukene uvuye hasi, ni cya kabiri mu bihugu bikenye ku isi yose.
uvuye hasi yari agahugu kamwe gatangira, Burundi n'ubwa kabiri mu bihugu bikenye. Rero iyo bafite impunzi zingana kuriya, hari inkunga amahanga atanga, nabo bagakomeza bakariraho. Kindi tuvugaho nuko leta zunze ubumwe za Amerika zahagaritse ibikorwa byose bakoreraga mu Burundi. Ibikorwa byose byakoreraga mu Burundi byahagaze. Murumva uko bimeze. Uriya mugabo nubwo akomeje kugenda yikubita ku gatuza ngo njewe n'ibiki, uriya mugabo w'u Burundi nawe ko murumva ko ya mahanga yatangiye kugenda amugenda urunono, nuko ibikorwa bya Amerika hariya mu Burundi birahagaze kugeza aya masaha. Rero mugira amahoro, mugira umunsi mwiza, muhahe muronke aho mwirirwa. Ikindi mukomeze munogerwe n'ibiganiro Ruco TV ibagezaho umunsi ku wundi. Turongera mu kanya nihagira igihinduka turaza kukibagezaho. Mugira umunsi mwiza.